Assalamu alaykum qadrli din qardoshlar. 22-yilning 20-mayi Tatar xalqi uchun, musulmon dunyosi uchun bitta tarixiy, bitta ahamiyatli voqealarning datalarining birisi. İdil buyu davlatining İslam dinini qabul etuning 1100 yilligi o'ngayından qozonimizning Jamik masjidi tuzilishini istalikli tosh quyu tantanasi. Men bilesin beni. Bik derseler gururluk hisseden item. Bu değil pafsın söz bular da yani. Men akıratta gurur ata kazağızına da şunu söylüyor. Yok bari bir gururluk hisseden item. Yeminle diyam yeminle indi. Patriot degen söz hazır bir modna bitindi. Mene Resey külemede diyor. Mene üzümüzün Tataristan mı bitindi hazır. 3 yıldan beri Tataristan'da yaşayaç. Ozanda bulgaç mene şunu indi gururluk. Bizde de mene şunu Eli bir 3 yıldan sonra yazık bulunca mene oh itken meşit mene gelt itken mene şunu indi gururluk hissi var orada var. Mene şunu indi. İki yakta da iki zor meşit değil mi? Evet, iki yakta mınsin tağın da zorrak bular dedi. Tağın da mehabbet bular dedi. Mene şanam indi mene şunu indi. Mene anlattı bulmay tarafı indi. No mene var. Var. Kilişem. Muhterem cemaat, aziz millettaşlarım, bu günlerde Tataristan'a bir küp din kardeşlerimiz yığıldı. Jeyinning sebebi İdil boyu Bulgar devletinde İslam'ın kabul etüğünün 1100 yıllığı bilgelep ötü. Мы вот приехали с Кыргызстана. Сейчас вот участвуем в закладке мечети. Также, да, вот камня. И также мы приехали вот на саммит. Были очень рады. Очень нас встретили прием. Очень такой теплый был прием. Будем в дальнейшем надеемся, иншаллах, на сотрудничество. Kırgızlar и Tatarlar братья. Да. Bu бик дулкынландыргыч һәм тарихи вакыйга дип әйтәсем килә беренчедән. Һәм иң мөһиме моның әлеге мәчеттә йөрүчесе булып, изге теләкле, изге ниятле, дөрес динле кешеләр килеп, дуга кылып, безнең Татарстанның нигезен ныгыта торган, хәер фатиха бирә торган һәм тыныч итеп, матур итеп яшәтә торган булсын иде. Буш тора торган мәчет булмасын. Халык монда йөрсен, яратып йөрсен, үз итеп йөрсен, теге музей кебек кенә тора торган булмасын иде. Шуңа күрә ил башларына да Аллаһ Тәгаләгә беренче чиратта инде хисапсыз шөкер, рәхмәт. Бу бик зур тарихи вакыйга. Моның безнең татар халкы өчен мөһимлеген без әле Belki ылгайгач аңларбыз, артайгач безнең балаларыбыз да шушы мәчетләргә йөрергә насыйп булсын, безгә дугачы булырга насыйп булсын. Амин. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, ла илаха иллаллаһ, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, ла илаха иллаллаһ. Aziz dostlar, Allah Teala dualarınızı, cami meşet tutucuğa, ihlas niyetlerinizi kabul etsin. Halkımızın dini nıgısın, Allah'a tapşırıp işine başka bir veririz. Rahmet sizge var. Спасибо большое. Hürmetler İslam Nurgaliyeviç, büyük bir rahmet sizlere.